Hello guys, nami diri sa Robinsons, Booth 1 City. Nami diri dapit sa mga dulaanan sa mga bata. Uban ako akong pamilya, akong mga anak, akong asawa to dito namili. So guys, naa si Jam guys, nagsakay-sakay siya guys, Sakay siya sa aning kuan guys, Bumblebee. Okay na pud guys, ganahan na pud siya. Tanaw na atong lang taon si Miguel siya gibuhat ng kuan. Ano yung gibuhat diri guys? Can I get one of these? I will be so happy. Please, please, give me that. Run! Oh my god! No. How am I gonna do? Tunggu lang. Gini kana rit. Kana ba? Where? Kato kanang fire truck. Okay. Kana. Get one. No. Yay. Dude. Jam mo nag-drive Ang lain eh. Mana? Lain na po. Tali na po sa lain. Nakakuan. Dito. Kamu duha. Dali, nakakuan. Kamu duha. You have more? Wala na. Wala na. Ha? Wala tayo mo tokens? Asa mo igamit? I was trying to get one. Sakay na siya sa lain na to. Katong spaceship sige. Sige, pasakya. Kuha. Hinay, mapiang. Pila ka tokens na? How many coins? I don't see any. Deraw. Bantay. One more? You only have Oh. two. You have more, Daddy. Just one. Give me one. Mura to. Dali na kayo. Ay, kulang taplod. Abi na guman. Jam. Ka Jam. Pakog. Tong. Yeah. Lah, ini tulala ang dagway Daddy. Amis. Last na Oh. Wadi yung ligsang tanawa. Sangit. Stop na. Tuklo daw. Wala na. Nana jam. Next na po. Next. Nana jam. Next. Nana. Agoy, di na siya muhawa guys Ganahan na gud siya guys. Ayan jam. Jam. Ay sis. Mugi ba ini ako anak buyag guys. Ano yung mga bata diri, malingaw gid sila. Ali na. Ayan, nagbabay ko nung. Ali. Diya, tanak-kanak nice diha Diya kasunod, ikaw na po diha. Manila. That's it. How did you get that? Grandma, how did you get that thing? Mama literally is looking at it.
Kuha daw mo ang hood nut. Kuha mo hood nut. Ayaw pag hood. Na, How do you do? Kuya Miggy. How do you get that? Singot na yung ulo. Uy. I want to get that on oil. Look! That literally has Captain America. Ang ganahan siya ni Musakay, oh. Jam-jam na po na. Si Jam-jam. Yung mana siya. Gana po, Jam. Ay, Jam. Dali mo lang yung kuhan dati. Nakala dito muling ko, do. Musakay, Jam-jam. Oh. Ay, kami na po. Uy, Pasakya siya. Sige. jump. Alsa, ha? Sakay, Jam. Sakay, Jam. Nadlok. Nadlok mo sakay. Alala. Sakay, Jam. Okay na, Jam. Ikaw, hawin niya ang cellphone. Hawin niya ang cellphone. Kaya ako sa... pagdamuni nga, nag-capture na. Nag-video na. Magpalunga. Oh, nice. So Jump, oh! nice. Jump! So nice. Hala, Cocomelon. Cocomelon. Cocomelon! Dun. Close it, Daddy! Close it, Daddy! Ay, pagsagit na. Sit down, Jam. Cocomelon. Go, Daddy! Go! Close! Oh my God! Video eh. Where's it? Oh, it's here. Oh, Ay, sorry. Asa man ang token sa anin, nak? it's inside. Ito, ara. Yari. Daddy, Yari na yung token. Daddy, sulot ko. Dili, sige. Testing mo ba? Nana. Hello. Ay, pagadlo ka. Hello. Hi. Hello. So guys, diri good guys, malingaw ra po din yung mga bata guys. Okay na, yung mga salido-salido ko. Na jam guys, oh. Enjoy kayo akong anak guys. Na super enjoy yun siya guys. You can see in his face. Please, Wala just... lagi, wala na ako. What? Asa mami di ay? Palit. Aha. Palit mo siya nina. Aha. Nan. Hello. Shh, look, I'm Magpura mo siya ng mata. preparing for lunch. 3, 2, 1. Lasso. Mana? Come on. Sige ka? Sige ka? Sige. Daddy. Daddy, this was actually the most easiest one. Look. Do you see that? The hook will just go there. Bro. Ay, gusto siya mo sa airplane di ay? Gusto niya mo sa airplane? It just goes go.
So guys, there ata guys, kutob. Next video na po ayun guys. Mo ni ang video ni Daddy Janding no filter, no edit, direct posting guys. So genuinely for family videos guys. Thank you guys for your subscribing and thank you for your viewership. Thank you guys.